Znamo da je ne treba prepustiti zubu vremena. Na nama je još da to i pokažemo. Čudesni život poznatog vampira oslikan je u stripu Drakula. Najpoznatiji vampir u literaturi i na filmu, grof Drakula junak je još jedne strip adaptacije. U okviru izdavačke kuće Stalker objavljen je strip Fernanda Fernandeza koji prati priču o arhetipskom vampiru. Španski autor Fernando Fernandez spada u klasične evropske autore, žive od 1940. do 2010. godine i odlikuje se jednim karakterističnim realističnim stilom. Našoj publici je najpoznatiji po stripu Kapetan Zora koji je izlazio u Spunku početkom 80-ih. Ono što odlikuje samog Drakulu je nešto što nije toliko uobičajeno za crtački postupak u stripu, a to je da je svaki kadar doslovce rađen kao ulje na platnu. Obično takav postupak stvara jednu krutost u stripu, ali je Fernando Fernandez kao veliki majstor stripske naracije uspeo to da izbegne i da napravi jedan fluidan strip koji je pre nekih 7-8 godina na 40-godišnjicu od izlaska u Španiji remasterizovan na toliko kvalitetan način da mi sada u našem izdanju možemo da vidimo doslovce svaki njegov pokret četkice koje je napravio. Priča o nemrtvom grofu i dalje fascinira slikare, pisce, crtače i režisere. Romaneskni svet Brema Stokera dobija nova obličja. Mi smo svesni da postoji, da je Drakula veoma interesantan za adaptacije, što filmske, što stripske. Samo kod nas, u našem izdavaštvu se u zadnjih nekoliko godina pojavilo nekako izvanrednih adaptacija Drakule. Međutim, ovo je vjerojatno jedna od najuspelijih iz razloga što na jako malom broju strana, zapravo 100-ak stripskih tabli, Fernandez uspeva da redukuje ono što je najbitnije iz Stokerovog romana i da tim slikarskim postupkom koji je primenio sve vreme se kreće na ivici kiča, ali ne sklizne u kič zbog toga što jako dobro uspeva da stvori atmosferu gotičke strave. I to je ono zbog čega je veoma dobro uspeo da adaptira jedan tako kompleksan roman u strip koji je relativno kratak. Na svakoj stranici ovog stripa detalji i kolorit svedoče o izuzetnom talentu autora, ali i uloženom trudu. Domaće izdanje Drakule izašlo je pre nekoliko meseci u Stalkerovoj centralnoj biblioteci Zona u prevodu Ivane Nikolić, izvanrednom prevodu sa španskog. Za dojam koji knjige ostavljaju u ovoj ediciji također je veoma zaslužan i dizajner Ivica Stevanović koji je uspeo da postigne ono što smo zajedno utvrdili kao cilj, a to je da svaka knjiga bude tretirana kao zasebna celina, da ne pravimo neku vrstu serijske produkcije knjiga koje se bave autorima veoma različitih senzibiliteta, a da istovremeno uspemo da uspostavimo jednu vrstu vizualnog identiteta koji će biti prepoznatljiv. Kim Gordon.